Ne znam kome je u Samsungu pala na pamet ideja za Galaxy Note 10 Lite, ali nakon testiranja ovog telefona mogu samo reći dobra ideja. Samsung je izgleda s Note 10 serijom odlučio odgovoriti na želje dvije vrste korisnika. Jedni su oni koji su htjeli manji Galaxy Note, a koji je prije više od pola godine stigao u obliku običnog Galaxy Note 10 modela. Drugi su pak htjeli onaj klasični Galaxy Note, ali po nešto nižoj cijeni. Tu priču uskače ovaj telefon i nakon 10-ak dana testiranja toliko me impresionirao da smatram da je ovo jedan od najboljih i najuravnoteženijih telefona koje je Samsung ikada predstavio. Preporučena cijena mu je 599 eura, što nije malo i sigurno bi valjalo da je barem 50 eura niže, ali je opet znatno jeftiniji od ostalih Galaxy Note modela. Kao što sam spomenuo u unboxingu, Galaxy Note 10 Lite izgleda gotovo identično kao Galaxy A71 i upravo je dizajn najbolji pokazatelj kako se ovaj telefon smjestio točno između Galaxy A serije i Samsungovih flagship telefona. Galaxy A serija je u potpunosti plastična, osim naravno zaslona, dok premium modeli imaju metalni okvir, staklo na obje strane i IP certifikat. Galaxy Note 10 Lite ima metalni okvir, ali nema IP certifikata i na stražnjoj strani je plastika. Plastika je jako utegnuta i barem na dodir teško ju je razlikovati od stakla. Iskreno, ja ni sam nekada nisam siguran je li ovo plastika ili staklo. Čini mi se da je Samsung poradio i na izdržljivosti jer ovih 10-ak dana korištenja bez ikakve maskice nisam primijetio ni najmanje ogrebotine. Olovka je kao kod svih Galaxy Note modela smještena u donjem desnom kutu, no o njoj ću nešto kasnije. Na prednjoj strani vidljivi su minimalni okviri oko zaslona i jako mala rupica za kameru pri vrhu zaslona. Zaslon je naravno Super AMOLED, dijagonale 6,7 inča i Full HD plus rezolucije. I kako to obično bude sa Samsungom, doista izgleda vrhunski. Također je ravan, to jest nema zakrivljenih rubova, što djelomično olakšava korištenje olovke. Znam da neki godinama traže ravne zaslone na Note liniji, ali osobno mi, moram priznati, nije neka razlika. Zaslon ima podršku za Always On prikaz i HDR sadržaj, a u odnosu na skuplje modele nedostaje podrška za HDR10 i bolja vidljivost na suncu. Vidljivost na suncu ni ovdje nije loša, sasvim je solidna, ali naravno nije na razini najboljih telefona. S Pen olovka je naravno jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji dio ovog telefona, i drago mi je reći da ima identične funkcije kao na Galaxy Note 9. Nedostaju jedino geste s Galaxy Note 10 serije, ali to i onako sigurno gotovo nikome neće nedostajati. Na Bytebox YouTube kanalu ima poseban video koji u detalje govori o svim funkcijama S Pen olovke na Galaxy Note 9, koji svakako pogledajte ako vas to zanima. A ovdje ću ukratko navesti samo najvažnije stvari. Za početak, tu je meni najdraža funkcija, pisanje po isključenom zaslonu. Dovoljno je samo izvući olovku i pisati po zaslonu. Kada završite, možete samo vratiti olovku u utor i bilješka se automatski sprema u Samsung Notes. Ova olovka također ima integriranu Bluetooth funkcionalnost, pa se može koristiti za prebacivanje slajdova u PowerPointu, preskakanje i pauziranje pjesama, kao daljinski okidač za kameru i tako dalje. Jedna nova mogućnost koja nije bila na Galaxy Note 9, a koja nije korisna nego više zabavna, je AR crtanje koje omogućava da kroz kameru nacrtate neke stvari na licu ili bilo gdje u prostoru i telefon će automatski upamtiti gdje ste nacrtali. Pored toga, tu je sada još bolja integracija sa Microsoft OneNote koji sada automatski prepoznaje da se držanjem tipke aktivira gumica za brisanje, što prije nije bio slučaj. Sve u svemu, S Pen olovka može biti jako korisna za one koji znaju kako je iskoristiti. Ako pak mislite da vam olovka ne treba, Samsung ima odličnu alternativu za Galaxy Note 10 Lite, ali o tome nešto kasnije. Samsung Galaxy Note 10 Lite dolazi sa 6 GB RAM-a, 128 GB interne memorije i Exynos 9810 procesorom, što je identična konfiguracija s kojom se pojavio Galaxy Note 9. Pretpostavljam da su se na ovaj procesor odlučili jer su željeli preskočiti troškove koji dolaze s novim 5G čipovima,
a opet im je trebalo nešto snažnije od Snapdragona 730 koji se nalazi u Galaxy A71. Mogu slobodno reći da je ovo još jedna u nizu dobrih odluka jer osjećaj u radu je upravo onakav kao na flagship telefonima. Sve reagira iznimno brzo, nema nikakvih zastajkivanja, a gaming je na zavidnoj razini. Što više, u odnosu na recimo Snapdragon 730 ima i podršku za neke jako zahtjevne igračke naslove kao što je Grid Autosport. Na kameri pak omogućava neke stvari kao što je snimanje 4K 60 fps videa ili korištenje Super Steady opcije, no o tome malo kasnije. Sada prvo želim pohvaliti 4500 mAh bateriju koja se pokazala itekako dostojna Note imena. Što više, ovo je najbolja baterija ikada na jednom Galaxy Note uređaju. Ne samo kapacitetom, nego i realnim trajanjem. Malo težom upotrebom, bez problema sam dolazio do 7 sati uključenog zaslona. A ako sam cijeli dan bio na Wi-Fi, to je vrlo lako dolazilo i do 8 sati. U prijevodu, više nego dovoljno za dan i pol normalne upotrebe ili puna 2 dana laganije upotrebe. Za punjenje je pak zadužen 25W brzi punjač koji standardno dolazi u kutiji i koji po mom iskustvu napuni gotovo polovicu baterije za pola sata punjenja. Poslije svih tih lijepih stvari moram spomenuti jedine dvije stvari na hardverskoj fronti koje mi se baš i nisu toliko svidjele. Jedna je optički senzor za otisak prsta ispod zaslona. Generalno mi je radio dobro i bio je precizan u 70 do 80% slučajeva, ali to opet nije na razini dobrih starih klačnih skenera koji su bili gotovo 100% precizni, a da ne govorim i brži. Druga stvar je glavni zvučnik koji je identičan kao na Galaxy A seriji, što znači da je glasnoća tek ok i da je primjetan nedostatak dubljih tonova. Ako ste se navikli na vrhunske zvučnike na Galaxy Note uređajima, ovaj će vam definitivno biti malo čudno iskustvo. Ima doduše jedna stvar koja bi vas mogla utješiti. Naime, Galaxy Note 10 Lite ima 3,5 mm ulaz za slušalce što je u ovoj klasi postao vrlo rijedak prizor. Galaxy Note 10 Lite nije razočarao ni kada su kamere u pitanju. Na prednjoj strani nalazi se 32 megapikselna kamera sa f2.2 otvorom blende za koju imam samo riječi pohvale. Odlično se ponaša u svim uvjetima, dinamički raspon je dobar, ima veliki broj detalja, a super bonus je što može snimati 4K 30 fps video prednjom kamerom. Naravno, u tom slučaju stabilizacija nije dobra kao na Full HD video. Na stražnjoj strani se pak nalaze 3 kamere. 12 megapikselna primarna kamera sa f1.7 otvorom blende i optičkom stabilizacijom, 12 megapikselna telefoto kamera sa dvostrukim optičkim uvećanjem i optičkom stabilizacijom i 12 megapikselna ultra širokokutna kamera koja je jedina koja nema optičke stabilizacije. Fotografije u dnevnim uvjetima su odlične, s velikim brojem detalja, živahnim bojama i jako dobrim dinamičkim rasponom. Primjetna je razlika u obradi boja kod obične i ultra širokokutne kamere, ali tako je uvijek kod Samsunga. U noćnim uvjetima rezultati su također jako dobri, a kada nema dovoljno svjetla, tu je uvijek noćni način da popravi stvar. Usporedio sam ga nakratko s Galaxy S10 Lite i moram priznati da nisam primijetio nekih većih razlika. S10 Lite se pokazao samo mrvu bolji u noćnim uvjetima i to je manje više to. Po pitanju videa, kao što sam već rekao, podržan je 4K 60 fps video, no tada optička stabilizacija nema pomoć od strane softverske stabilizacije, pa da bi dobili najbolje od oba svijeta, preporučam da snimate u 4K 30 fps. Tu je i Super Steady stabilizacija koja je dostupna samo u Full HD rezoluciji i žrtvuje se nešto kvalitete ako se aktivira, ali je video u tom slučaju uistinu vrhunski stabilan i vjerujem da će mnogi cijeniti postojanje ove opcije. Na svu ovu pozitivnu priču do sada treba dodati i Samsungov softver. Naime, ovdje nije u pitanju laganija verzija One UI softvera koju dobijete na Galaxy A seriji, nego su tu sve mogućnosti koje se inače nalaze na Samsungovim top modelima, kao što je na primjer profesionalni način rada u kameri na svim bitnim kontrolama. Osim toga, nisam primijetio nikakvih bugova, a ne mogu se žaliti ni na stabilnost. Sviđa mi se što su svi bitni elementi sučelja pomaknuti na dno, što znatno olakšava upravljanje većim telefonom, a pogotovo mi se sviđa količina opcija koju nudi One UI. Doslovno nema sitnice koja se ne može postaviti ili promijeniti.
Od izgleda sučelja putem tema, pa sve do sitnica kao što je prikaz postotka baterije. Na primjer, i multitasking je moguć putem split screena ili se pak svaka aplikacija može prebaciti u mali prozorčić, pa čak i plutajuću ikonu i tako dalje. Moram priznati da mi je ovo već neko vrijeme najdraži skin na Androidu, ali naravno to je samo moj ukus. Hoćete li kupiti ovaj telefon ili ne, uglavnom će ovisiti o tome imate li potrebu za olovkom. Ako vam ne treba, moja preporuka je da uzmete Galaxy S10 Lite koji za sličnu cijenu nudi brži Snapdragon 855 procesor, za dlaku bolju kameru i, ako vam to išta znači, zaslon s podrškom za HDR10. Meni pak ovaj telefon upravo zbog te olovke ima taj nekakav šarm koji drugi uređaji u ovoj cjenovnoj kategoriji jednostavno nemaju. A kada je sve složeno u ovako lijep i balansiran telefon, ne mogu a da ne budem prezadovoljan viđenim. S moje strane, apsolutna preporuka. I to je bilo to za današnji video. Ako vam se svidio, onda svakako ostavite jedan palac gore. A vi mi budite dobro, čuvajte se ovog virusa, ostanite doma ako ne morate nigdje ići radi vaše sigurnosti i sigurnosti drugih ljudi, pogotovo naših baka i djedova. Čujemo se u komentarima i do sljedećeg puta.